Nabi guyup pegendang tanda perang si kafe batu coba Ramadan dua hijrah Nabi perang Badar masanya niup perang di Yahudi kafe menghimpun kaji geloki kepong Nabi guyup si kafe batu jodoh Ramadan dua hijrah Nabi perang Badar masanya dayung perang Yahudi kafe menghimpun kaji geloki kepong Nabi kafe pegadang Nabi hati bilik Nabi sujud batuan ilahi Nabi lakai batuan berakalan perang Badar dengan Nabi nejejak tergap pedung sakit Nabi tanda perang si kafe batu jodoh hijrah Nabi perang Badar masanya dayung perang Yahudi kafe menghimpun kaji geloki kepong Nabi maju dalam perang menjangka si kafe Hamzah dalam laguan gerak sampai bedanya berangkat ikut Nabi aduh kuda lepasan maju dalam perang sabi Nabi nuyuk pegendang tanda perang si kafe batu jodoh Ramadan dua hijrah Nabi perang Badar masanya dayung perang Yahudi kafe menghimpun kaji geloki kepong Nabi adil paling angkat kepadawat tinggal hadapan dengan penari sehingga bersintok kafe dalam tanah dibersihkan kafe yang dalam pisang dalam sajinah Nabi nuyuk pegendang tanda perang si kafe batu jodoh Ramadan hijrah Nabi perang Badar masanya dayung perang Yahudi kafe menghimpun kaji geloki kepong Nabi setiap bulan seluruh Islam mati dalam perang Badar di sini dia bangkit kafe yang lalu dipeluk dan pun berkumandang bendera Islam maju dalam perang sabi Nabi nuyuk pegendang tanda perang si kafe batu jodoh Ramadan dua hijrah Nabi perang Badar masanya dayung perang Yahudi kafe menghimpun kaji geloki kepong Nabi Muhammad tinggal dalam Madinah tunduk perintah Allah ya Allah dayung perang tak bukti si Nabi dalam perang berperang agama Allah agama Islam tidak sayang kawal Nabi nuyuk pegendang tanda perang si kafe batu jodoh Ramadan dua hijrah Nabi perang Badar masanya dayung
Yahudi, kafir kade muhim